Dobrodošli u novi video na kanalu Današnje vesti. Sinoć u Beogradu iznenada preminula novinarka Ksenija Vučić, prva supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ksenija je juče poslijepodne iznenada preminula u svom stanu. Sin Danilo je bio sa njom. Čim je čuo za to, predsjednik je otišao u dom. Hitna pomoć je sat vremena pokušavala reanimaciju, ali nije bilo uspeha. Ne zna se šta je uzrok smrti. Vest o njenoj smrti objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Večeras u Beogradu iznenada preminula Ksenija Vučić, majka naše dvoje dece Danila i Milice i moja prva supruga. O mestu i datumu sahrane naknadno ćemo obavestiti familiju i prijatelje, naveo Vučić na Instagramu. Vest o iznenadnoj smrti novinarke Ksenije Vučić i prve supruge predsjednika Srbije šokirala je javnost u Srbiji. Ksenija Vučić, devojački Janković, je rođena u Beogradu 1968. godine. Pohađala je osnovnu školu Drinka Pavlović u Starom gradu, završila je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Novinarstvom se bavila 30 godina. Pre nego što je počela da uređuje i vodi emisiju Pravac na televiziji Pink, za direktorku kablovskog kanala Pink 3 je izabrana 2015. godine. Ksenija Vučić je radila u časopisu Srpska reč, Radio Fokus i Radio Indeks, kao i na televiziji Studio B. Radila intervjue sa brojnim domaćim i stranim političarima, poput Ivice Dačića, Čedomira Jovanovića, Nenada Čanka, Nikole Gurevskog, Edija Rame, kome je u emisiji pokazala 3 prsta. Vučića je upoznala 1995. na Radio Indeksu, dok je vodila duel između njega i Aleksandra Čotrića. Venčali su se 2 godine kasnije, a razišli 2011. godine. Imaju 2 dece, sina Danila i ćerku Milicu. Sutra, u 13 sati na Novom groblju, biće sahranjena novinarka i prva supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Ksenija Vučić, saopštio jutros u jutarnjem programu TV Pinka Dragan J. Vučićević. Ksenija je radila ovde na Pinku, znali smo je decenijima, sjajan čovjek, dobar drug, požrtvovana majka. Sudbina je surova. Ksenija je juče poslijepodne iznenada preminula, umrla je u svom stanu. Sin Danilo je bio sa njom i to je zaista strašno. Čim je čuo za to, predsjednik je otišao u dom Ksenije Vučić. Za 6 do 7 minuta je stigla hitna pomoć. Pokušali su sat vremena reanimaciju, ali nažalost nije bilo uspeha. Ne zna se šta je uzrok, da li neki tromb ili srčani zastoj, rekao je Vučićević. Bivša supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u javnosti se nije pojavljivala često, ali je 7 dana pred smrt, gostujući jednoj od emisiji, otkrila sa čime se suočavala kao majka i otkrila sve što je bilo na duši dugi niz godina, a tiče se njene dece Milice i Danila. Naime, iako je bila vrlo čvrsta tokom, kako je rekla, raznih targetiranja njene porodice, ona je priznala da ju najviše bolela nepravda koju njena deca trpe. Kad skineš sve slove nepristojnosti, dođeš do nemoći. Možeš da budeš zadovoljan jer iza svega toga ne stoji sila i moć, već nemoć. Ali to ne znači da to ne boli i da ne ostavlja trag prema onom na koga je upereno. Naš sin i ćerka imaju naviku da, za sada, da sve što osjećaju i što ih muči podele sa nama. Kroz sve te razgovore dolazimo do zaceljenja. Nije teško zamisliti koliko to može da zaboli mlado biće. On će biti moje dete kad bude imao 50 godina. Danilo živi pod pritiskom od 16. godine, sada ima 24. Milicu su pokušavali da uvuku u sličnu priču, ali trpi ono što se događa njenom bratu jer su jako vezani. Daleko brže i pre vremena je on sazreo zbog svega što je prošao. Uskraćene su mu društvene mreže jer će to biti zloupotrebljeno. Sa svim tim je pomiren i sa time živi. On je samo pomagalo kojem oni žele da potresaju njegovog oca na najgori način, rekla je Ksenija Vučić gostujući u podcastu sa Lavom. Takođe je navela da je drago što je podigla nežnog muškarca koji će sutra usrećiti neku ženu. Ali nema veze što se druži sa huliganima, nežna dušica. Od Ksenije su se mnogi pretežno političari u prostornim društvenim mrežama. Predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović, on je napisao da ga rastužila vest o preranoj smrti poznate novinarke koju je upoznao pre 28 godina. Ministarka Obradović rekla je da je bila nesvakidašnja i hrabra žena. Jelena Trivan bila je najlojalniji prijatelj, borac i čovjek. Novinarka Pavlović, život je ništa, danas si tu, sutra nisi. Ministar Selaković, nije nas iznađivala upornošću, britkošću, oštrim umom i jakom rečju, ali nas iznenadila svojim preranim odlaskom toliko da teško dolazimo sebi. Ministarka privrede Anđelka Tanasković uputila iskreno saučešće povodom smrti Ksenije Vučić. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević napisao je da će Kseniju Vučić pamtiti po sjajnom novinarskom umeću i ljubaznosti koju je imala za sve i za istomišljenike i one koji to nisu.
Od Ksenije Vučić oprostili su i mnoge druge njene kolege i javne ličnosti. U posljednje vreme je previše iznenadnih smrtnih povezanih sa srčanim oboljenjem ili trombovima. Zbog čega se to dešava, nadamo se da će utvrditi doktori. Svaki život koji se ugasi prerano je tragedija. Neka je laka ova naša crna zemlja. Hvala na pažnji.